vrijeme nije lako, ali nije kraj. Usporio svima nam je srca otkucaj. Usporio svima nam je srca otkucaj. Strah nas hvata, nemoć veže da ne staje, ali hrabro, braćo mila, nema predaje. Ali hrabro, braćo mila, nema predaje. Neće nas zaustaviti sve policije, slavit ćemo našeg Krista, to smo i prije. Slavit ćemo našeg Krista, to smo i prije. Ne bojte se, braćo draga, korone virusa, ne može nam nitko ništa osim Isusa. Ne može nam niko ništa osim Isusa. Volite svi zajedno je, potrebno je to, da se naše misli vinu Bogu u nebo. Da se naše misli vinu Bogu u nebo. Molitva je uvijek bila naše oružje, sa njom nitko ne boji se da će umrijet. Sa njom niko ne boji se da će umrijet. Jer je Bog gospodar smrti, života tvorac je, neće on